بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن سلام دمان أصحابتي ذا كحر الجنة الكيجة وولاشين هذا نسكوكن morning وينو تاي ما شاء الله تبارك الله. ما أنت حراي بحير إن إذا لو ذا هدو الله أود الكرال نقضه فيديو يرى شورا ربعنا السؤال كان قدوبه وحرا أنا إن شاء الله فيديو صوص سعود دعوة بإذن الله جرينيس كايد لو ذا جايا حير أو كباب باروا أنا سمي كباب ير أو فدود إن شاء الله دعوة شو عن فيديو صوص سعود إن شاء الله. Hi, good morning, my friends. I need to share with you a little bit food I want to make today. So the call is kabaab. This is the ground beef. This is all the ingredients I want to add together. So please watch the video. It's coming soon. Don't forget subscribe and share and like and comment. وإن سلامي مركا إن شاء الله مشان كويس أنا هلف شيدن هلف شيد واي سأوقر نيسان كنا وحن أسكودر دروا خضار تاس مش طبعا كنا color food واي عاروا إن بركا يركو قصر بس مركا دبي إن الحقليان روا مركا داو شو عن إن شاء الله إلى داو ذا وحن أنت كجرو وحن خضار مش تالا أسكودر دروا كان والين. This is the lemon and this is the this one is this that one. I'm sorry I didn't tell you. Kan lean tawai wa kana is the lemon. This is curry powder kan waye this inshallah kana waxa waye filfil shiidan black pepper. This one was paprika kan waxa waye barbaroni shiidan asagana waa kana. This is the paprika, ground paprika, because this is called tahini. So is this one kana waxa weeyaan xawaaji burbur oo iyo dhudhub aan isku daray oo shiiday. So video gaan soo saari doona insha Allah. waa kana asagana caraf u yeelaya insha Allah. kana waxa waaye masala fish masala asagana ma sha Allah aad buu fiican yahay. So all ingredients is that one. So please enjoy the video. This one I want to dump here. Oh, so I need to mix well. Inshallah حروا حبة وكون إنا قدره مصوب أحسن لكن إن شاء الله. This is called kabaab. It's kabaab. Okay. ده هالحبة وكون هالكان. This is the one egg I need to break. So بيها عد غرق ولا قد هذنا حبكة. Just I need the yellow egg. This is the orange one. حضرت وكذا فكرتها هذا وكنت egg كتاي. If you don't need the egg, just don't add it. If you're allergic or you don't like it. بس وحصلنا إنك بحنا رنا حبكة. كنت كل يد أكو صارت زبرتان كنت كل يد واي أو لحد رصتي. عن حق نوغتور. خلين إني كوا هاتوا مش وحير أو قدرة يا lemon juice وحير just a little bit
tastiga flavor usameynaysaa. I add a little bit lemon juice. It's already ready, so we're gonna mix this. This is the food color. It's a yellow or orange. This is the food color. Yellow. Yellow. See, I add that one. We're gonna mix now. The color is changing because we're gonna, when you fry, you're gonna dip in it and then you put there the oil. Or if you didn't, if xawaajiga dheero intusaay ku jirtaa basasha kanay ku jirtaa basala. This is the onion. If you have this you can add it. It's good. So I come back when I make ready. Hadda waxaan ka dhigaynaa dhuubaan ka dhigayaa saana u dhuubaya saas mujada hadarto waxaa gelinaysaa usha. Sorry, meesha xoogaa yar mugdi inay taa u muudo waa u malaynaysaa. Just a little bit the dark here. If you do this, you can do this. You can make a little bit flat. So I wanna put right here. It's a nice, delicious. saxaabey waa kana waa soo diyaariyay baalkii waa soo hagaajiyay maqlinkan dabku noo saaran yahay dabka u daarina hadartaan bismillaah saliidana ku shubaya insha Allah. Thank you so much. This is the flour and food coloring I mix together. Inshallah, when I get this, I need to put here like that. See? Kalau gua amarelo. See? Bisa usar esa. Mashallah, tabarakallah. Ini kalau kita ubah ini, kasih noqday. Dia sabah kan. Now we have 4 more. So this is mashallah, tabarakallah. Kala jarayna ini soo kasaas u koray. See, it's cooked. Mashallah, bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mashallah, tabarakallah. Juicy waaye, macaan. Casharida ka dhigin kartaa casha fudud
qado fudud wareeba aad jeceshahay iska aadaas waa idinka maqanahay soo hala dulqaato insha allah walaalihayga khayr iyo baraka idinkaga tegay insha allah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.